Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Mjolo Breakup Stories kwa Tycoonseries. Ndakala biso ke important zino, metsa tsela ka yona rena le moitu wa ona kwa. Tycoonseries. Welcome to Mojolo. Eh? Sure. Wala ni kwa fela Mojolo. Oh, target from. Yeah. Oh, it's a fela Mojolo. What happened? Hona le batho ba tanang le tse thata. Yeah. Sena sa ka ke sa. Ha Eh? se se lo bana le batho ba bang but Yeah. motho mo le motho mo rata story sa hae ke. Ibile go fela na le story. Amen. Mojolo, why not? Yeah. So this guy, ne. Mhm. Ke le teenager ke la high school, ke lavo. Ke bona mdinwana a hot a thole. Everything. Well, it's like let's get it. Oh yeah. He was working. Oh yeah. So ke batla hore ke monyenyana, right? I always bala bo guys again. From DE. Oh yeah. 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 So okay ke bona butiwa e ho nna kana go nne ke re ke everything. Oh yeah. Ona le tall ya le dark o ga mo describe ya. Go o thole o da go hot bona yeah. O skinny, oh yeah. City nya ke o se bina khorale ya butse bina khorale go ke go ngwa. Oh yeah. So I always tell myself, oh, okay, ke batla go date this guy and sembo ka for 8 years, 10 years. Oh yeah. So what type of tool batla tsi? Oh yeah. Go sisa go motho ha le mka o age nye kholo go nna and o tlo ntata isa. Oh felato. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. So the guy who munati La joie. like oh yeah. Ke hopola ke mo etsa okay. Skin sa ka bobo majita. But if you do say thabile I can cut them out go. Bona ngwana. Relax. Issue. Okay. All right. Wa ning motso le ya ke go mkhonta ka ntse tsa hantle tsa Mjolo watches. Ke happy sure mo tse di comeback in di go no shota ka thathi. Di buke ne ke shota ka thathi. Oh yeah. Go ke mongwa le phatleng mo. Oh yeah. Wano. Yeah. Okay, sharp. Ha ntlhoka ke be ke go bontsha ke. O le bla. Ke sia di homework ke sia nthongolo mo be wa mpatla ke. Wow. Likely ne ke se tla sa dere di sia batho as like batho ba ba le bole. Okay, oh yeah. So ha na mo na go mo tswa di atla re. O se ya. We are guys CJ. So ke tsamaile ke. Actually la ka la gapo no ka sia nthongolo nngwe wa tlo. Tsa go make na tlhoka go bala go nye wena. I have to know. O lo re ketela o tswa ke ba utlwisisa. You understand. Yeah. So okay, sharp ke tsamaile. Ke ile motho. That's when ke kala mo ke go gnetse yeah. So this other time I spotted something e kang lesale. Issue. Yes. So ke ignore ke motho ka ignore ntse ke bona hona ntse tsala like a se la ka la ntama ke kwale le masale ke nefela ka la tloela a ke a botsala ka lona. For me ne ke nana go na le video ke le bona go ela nne mo tshwati but when it's all at all for explain yeah ska makala una le nne masaka so ska catch feelings ibile ho ntse mo ngwana skin yeah aba ke le kino ga sale le o go tletse ka sale but nthola go romantic o nka thola sa nyetse bo dila go fatse mona ka diline issue no go ina ke ene nthola okay sharp ke gawa o manene nga ke la mogotsi wa I found this girl in the first love no okay no so ni wa ba le ba ba but botsenyana tsenya yeah se batho ba mene ke ba batla ka siang ka Egypt oh yeah ntse le go ka baka ke sharp ha ke fila ha mogotsi wa ke thola this girl tsa ga qoka o sa re go tlile ba go jwa le mamma
oh yeah ke baby ke tanka ke bona motho na sa boreya ke tankile okay yena ena ke tlo go botsa yo no ke mogotsi wa oh yeah so mogotsi wa ka nkobela dihlogelo okay ke thola he o manene ke utlwa ya una le ka hore o iphapanya but o utlwa ga ke gone ka motšhini o ka ama wena ke iphapanya bele ke utlwa we love it's a between ke exact dumela exact o jola le mama ka ke tine ke mahlala ba jola le no so ile rona o find out oh yeah motho ka thujo la batho ka I thought all right kitchen Come on, okay, sharp. Kids like you are confused. Motho a le motho a o mogata. Tse di tsa ntho o kwa ke e le jealous. Yeah. Machapi. Yeah. Jealous. Ha ba o tsilo. Ya khawana he. E mo ke motse. Ka mokwana ke go kwa he's old. O tshaba lo. Ke tshaba lo botsa ke re ke tla ke botsa ke I'm too jealous and stuff. Ya ba ke botse. This other time I ke batla bo malaine go thiko le mangolo a bo mogena e le go le tsebotse ba hala le thuso and stuff ke kana wala tala mo le hae ke eme stopong ye se le boleti ke tswa sekolo stopong ye ke ile hae mo ke dula ka chincha then ke kana wa bala ma ke hae ke le ngolo ke khutla okay ba itse le letsatsi la sekolo letsatsi le hlama okay hantse ke ke felso ke this guy e ke mo tlaetseng a se bulang around na when go para me qeto e bisa goloi ibile ntse ke fetsa motho a ke mena ke re shindwana motho ka nna feta mona una le chance okay petimoto ke go issue okay ke motho ka nna feta mona ba tla ke nahane o ba bisinyana le tlitjena so ke nahana ha feta mo aka se dumele hore ke re feletse no ke ga feletse ke go motho wa understand no great ma agai go ba me yo ba ha ona no go tlo feletse ke go keep ha ke na time ya ke na data go ke mmetso ke le mona ke ha ha nka to emisa koloi ke fihla ke fa mojita ha ke ne no feletse ya go tsa mmetso na go mela le go bone ke le tsa ba go ya ntho tsa ba okay I'm pinji sharp he khathi koloi ke emisa motho ka ntse ka mogayo ke go o bone ntho ne tsalang ya ba o fihla khontlong hore okay mmela mo wa jola phamiki sharp a tsama ke kena koloi ha wa e bona ke hlokometse na go kena koloi mo koloi ya ne fetang na ke go tsha okay sharp he ke kena ka koloi ke gola koloi ha ke ta tlo ke ena tseleng e tsama kwalletse ha ke go kwa sentse ke tseba go jola ke se ke spotile sale o sa saletse se jolo ka ntleng WhatsAppong ha sa ga data o se tlame go kwantlela ke bue le ga wa ke amogata yeah sharp ga gawana e bi wa letsetsa o tsela ka koloi wena ka ta mo palama mo yes thou ke ebo hai ke thou wa jang it's like ke emise koloi ya baiti and how ke thou okay ke tla try fa ntho le hla mokwena thou le mongaka aga it's a way go patadisa wa belo ntse o lo se be ho ne ke so be ho oh yeah o tla nthola khozo mona okay o be ke pa mme teng o nthola khozo mona okay ka teng nthola khozo mo hla ka tojeka we o se o bile ka khom ke love la gata ga shanyana ta tshaka ka ta shanyana mo shanyana mo tho wo fihla hae a koma jolo ka motswadi o shapo a o ntate ntshara le hlemanga ka hao go be ntse ke theowa ke mo patala then ha ke palama ke tla mo phaka le a sentsa o futhuma ka mo tseba ha kgenne ke ke mo phaka iphapanya nga kgenne but motho wa mo tseba ya bona motho no tlallane a ga nna o tshwara le ka washing okwa o na le motho di sitwa le ho botsa o na le motho ana le di sitwa le ho botsa hello o kgenne botsa ke thotse ke tshwidi fela so a theola motho ma motheolang o ya ka ke mo jwetsa make hae go tsang feletse khatamaya likely ne ke neletswa lengolo stopong then ke le nka o le se sekolo ga gutla
ha re khutla ntse le monate motho a ka se le ba no ya nola theo so se le babedi mona oh yeah o fitlare so o ya ha yana check up ba male ke nna go bopolo go ye no ska le ba baby ke tsama le wena ke entse go le yena batho ya ka monate e re wena ka tsamaya then okay re di mona matulana it happens so go na le motho a teng ka tlong nene nga spora okay ha se motho ke nana gore ka nna ba ke yena ke mo khotsu ha okay I mean se mo ha o fitla tu a ne go le fitla go ka nna bona le motho a teng well re ditse ka koloi ke a makala wa ere se ka ha re fihla re theo ba re kena ka tlong ba e ka tlong ka sa se ntse bana le tsang ka tlong a ke go kwa okay mona mo ke teng ke ntse ke le motho mma oh yeah oh yeah wow ya ba ditse ka koloi tabana ntse a tsa go dutse ke thola no I can't resist feeling yena ne ke utlwa ke le pela motlhaka wa shisa ke stone issue only ke nena mo motlhaka ke ka koloi he anfele ke fila ntse ke phika wait file le wena motho na ya se sharp but na le ntwe kana ya mo e lo da deng le ska ke na ka no everything it's ka koloi ba mo okay anfele actually ha fele tsa mo tse go busy na tsantsa di etsa he okay ka ha ke hole ne se sa mo ke dula ne ke ya mo mme wa ka dula okay ka ha ke hole let me just ke tsale mona fela ke fitla ha kana go le mo ke ya go sala le bana nna ka hayo and ke tla maybe ke fihlile kana ne tla ke thola bana ba ikgaletse ka nnete ba kwetse ha mo ke kena ke mo bitsa ish ba kwetse batho re ne ke ba kokotela go tlona ka se ntse le bua di phone okay o ile go kibisi bua kibisi se late oh okay I look heavy go tla bitsa na ba butse ke go go tia ba mo 11 se ke bile ke tshaba o bana ke ba sitelo ba di teng ka swaba le ka ntle ke go ga bo mo 11 ke metse text hey baby a tsa ga so bile le tlo go bana ka ntle kwa nthai ya ibua nga qala ntlo platela a go nhlalosetsa he aus motho le rona le ena stopo go etsa la jang ha ke ne taba gore ke tlo go bana ka ntle and ha go safe for now it's a one safety ka no safety ya money yena o tshwile ka motho ne ke na yena stopo and how o botsa yena ha go na o botsa nga yena go na shi nna ke ngwana monyenyana ke re ke ngwana page mo tsenana ga ka tso monyenyana ba o no ke le ka koloi yeah ke motse page mo tsenana ke tlhalosa go boteng ke friend ya ke fana le ka mo go a mjita o tupong ke no mo letsetse le hana tsena ka wa gaba you're not dating ke mo go tswa ka fela tsele se di tsala the following day no intse le bosibu go 11 go ya go 12 ha o so ke le ka ha se ke ka oh mo la text yeah oh yeah aba ha ya ga bo blue tick ke dutse mo ke ga to mo one issue ti mo ngwane so a tsoa ka bona ga kering then a go o mo ke mo 11 now ga bona tsala mo nyana a go e shosho ka ka ntla bula ke kena pepi mana be so bana ntla mo se ke go ba Hussein ke nana go tla letsa ka po ke thola re bula go text ya ya ba everything changed for that day accept tried call it text ha ke text ya butse go ma tsa me di tla ga jana mo ga matsa me ke nana ke foster he so take a cell o go ke love ke tla me foster that ke tse ke hlalo santse ke foster monana please baby please o ntse di ngola fela ntse di blue tick wa nne nga ga ba wa ga ba ntwe fa pa le ntse ke oh yeah okay hi go fitlhela ngwane so e re leng aging e tsana o fitla re ha go mo foster o tloela ile ka go so wa foster netwela afa you understand o motho na mo hata and hele go sharp he oh ya ba ka kwa ra hai ka pa necessarily I remember I like one of them because kana go wala then ngoleng wa ka ha ke a tsaba good luck ya hae
Kapo. Eish ngwana ka e ba shapo. Ko se le sa tella hanga. Ha public. You know we. He knows on ka ba notice so ha ba tla nga ba ka mata le. Okay, shapo. Motho na mo tshitshi. Ke le ka ho ipeha hantle batho wa hana ke rata motho. Ka mmele pelo le moya. Issue. Guy. Yeah. And next ha ke mo tshwarata mathenda bo krekeng. I can pray ka tlonya ba ke ba shapo. But motho na o dula le teng krekeng. Ha sa dia le nna. Ba tshapelana. Okay. Ke nna le ntate modimo krekeng. Wa bole ka pele lo phamisitse matso a o bona. O sho. O kisa rata nna ka bobedi. Ka krekeng ha o binwa se ke eme. Ke a tantsha. Ha ke re ka ke nwana le ena wa bina mo nice. Ha ke mo sheba mo tshisa ka mahlonto mo tje. Issue. Okay. Ke mo tshwantla itse ha ke re ke etse wa tla shapo ya ke shapo ke re ka bua ke re ke etse ke pota ka ekae. Ha se etsa. Tla mo nka mpana mmana le ka ga ba matshira mangata fela ba mo bokanetse ke motho a ka buang eng. Okay. Jela se fela mo ke ha se ke kgenne sentse ke wa tseba le ena o no tlo go islallana. Ya ile. Everything is all fela wona. O ke ya. Yeah. Se ke ha ke la fela ke le bitha ke fela ngwana shwa nkgobela. 4 star he. Mthwana se se. Ba go tseba ha ba sa mo mention ho hang kapa. Ke la hla ka ba betsa intention sheet so mo tseba ke batho ba kana ba fan space. Antho se di chinchila ba mo phokololo. But ha ba sa bua le ka yana hore o jola le mamang. No. E bile ha ka ba bona mojita na project motho na mo pha ngata na ke se tsana. Ba ba utlwisisa hore ke le ka ho lokisa ka mona ka mo ke sa tsena ke sentse ke tla ke ba utlwa. Hai. Okay. Na wala a tsa mojita na fa di hakona. Ke mo betsitse o re but ke ba ha ba na le chance mpo e kae ka motho la kae ka mpo o itlhalosa because wow o ile o thotsa le sio ka ha ba le ena ke re majita na tsere ka nna ba le ena ha ya ba tsa go ile yeah ha ku kwa ga ke thotse college wa motho a neng go ile relax a ke dula ke tshwile fela le ho tsala so relationship ka e se thekese ya ba ke nyola hlokomelo ha thanks tuna class shape painting ke batlang fihla here oh yeah mona dance ke mo tsa baby I love you and ha ke tsebe la ya ke le gato ka poking but I just can't imagine me without you issue yeah mfaka la ka lo ka mona ko ha o kala o wa ga ba ndimela wa go tla ba ila video love you ena go love you ha sa yetsa hangata oh yeah mohlanga itshulong ke mohlankitse ga tsa ho se ngwetsa go ngata na ba le teng ha ga love you fela wa tseba ke go rata mo fela ka what the hell okay sharp ha ke re ke bona motho a sendela di photo engagement issue o sendela ke mang ke kwetsa mo ke motho a tsebang hore batho bana ba ratana short oh yeah wa botsa and then what's that about mofumadi mshebile kwana na ke bone kwena ha o sa tsho he lambat issue ka ba hale bohle wena o tseba hantle motho a bang bona le nna mo se ke le bitha ke go re go batlele video na le video tse 30 ka video I'm sending a video ya music kana ba ke na le athanyana 200 ke re video ke tlo sendela e jadi ke a ma kriza motswadi ke go ta 500 nyana na ntse ke batla go etsa ke batla ho eketsang data ke tsebo bona video ra o sentse ha ke tota o thola data video e ke thola e se le teng so ha ka ke video engagement ebo motho issue boyfriend ya motho a dikitseng I can't imagine myself without him ke ena o bela mwana fase o motho o should make me the happiest man ho tshega mwe e la batla ke motho ka ba motinya ba ke ba ka bona se ke letsa bo diphala se ke le go se ke foko that moment ka ho find out video o no lo buka sekolong o actually go no le high le bosibu ke ka mo ga thu oh yeah ke botse ke shebelletse di so repeat hele ka kwa le TV ena ke ka bona bo pretty ba se ba hlano
Mantuli se ka hana bo moririye ka uka difrikane ka bona ka ntle ka ja o punyana go tla stopong go ke sa tsena ke tsang ka go ba o ska nana ke go ba ke la ka gale ya go botsa ha ke botsa ka re letho ka gale ya go tlosiso ga bona le photoshop nyane e tsalang bona o go tsa go kana go ntse from file ke go oh yeah so to the results ha ke a galeya ga phatsana di tsolo ka metsi ha ke tsebe mama ke teng ke tšha mesabo mo ke go ba lera o tswelela ke a ke le ba tsaya a wa tlo mo ditsa ona ba se pubanyana o ska makala tse go phetsa hangata happy hair tsoa o be metsi ke a ke a noela tse ke shebile tse TV a sa tseba ha se ka jale ke ne ke timi TV silo seng ya kena grouping ya go tsaba yela ke senda di video ke senda ke tseng pela ha o ke tseba ntse so go botsa ha ke so le ba go tsaba ka ke batho ba bohale o ka itlena mo ga le moletse ke o le tla moletse tsa hanna ke se ke buile ke nkile nako ke sa mmotse hele go fitlela bo manenneng se ke kopo ba go ya le chatong and I'm like no ha ke le chatong la motho aka o mengwa imane invitation o thola mo go mfumana o no so tsa mfumana ke motho sa le tsebana oh yeah ke go a bona yeah go era o se tsebe go le ka ba tsa bagato no ha ke nahano ba ka ba sa re aka ba sa nkopa please be part of this ka utlwa no tsele ke leng enka ka yona ke kgineng ka teng lenyalo lena ke mo rata too much o ke ka mo senyetsa ntho le ntle ba ka mo create like so ha ke mo at that time the guy ha so next oh yeah ha ke chala le intsele mo sa normal fela hele ke utlwa ha ke imane and le Samuel a go ke botsa ka mona ba ke e hlakile ha tlo re letho a go ke botsa ke nto o botsa ka bahali bohle se ka ba ntlhana ho etsa la ba wena o acta normal and nna ke thotse taba tse tjena ha na ka nnete ke motho ka bang honest o motsa fono ha ke na le motho mo tsa tjena tjena o tsala fe ka nnete and I'm sorry issue sorry ha ine sounda I should be true clark eish mntwana yeah okay ke mo botsa do you understand ntho e yentseng yang hela wa tseba ka pa inhedi a e ke tse wa tseba ke o rata ye nnong ha nka se botse ke ba ka pa mang tlile go ke tseba o rata so ba ne mo ntse ba ha ke sa o plana o la re but ila want to mo tendang ya ba ke kwa phone ya ka ke kipa distance ya ba dichato le tswela pele le tsatsi la dichato ke tsebile ho jane le magweng kwa ke ile a bona se ke hlaka mosomoso ke mona e tlamele so mosadi wa hae still una ntsa sa tsene letho wena o nkamana ever since ya ba ha o mention taba ya go wena ile le motho wa go ke la ka tlamela go fana ka excuse nyane sister wa shakna ba teng ka staff go bone ke sa tsena ba ona tseba ka bo una sa tsebilo okay ya ba ke ga gawa o utlwa ke nna yana ke batla go bona gore na motho ha sa tsetse go kutlwisitse bohloko o aka tswela pele mo kutlwisa bohloko kapo o tlole ka gore a nke control of the situation a go ntle difoto tsa rona tsa lechato ke ka mogala chato but so itse so le sha no I'm not okay and ke so dilo tsena etsa hala but photo ke kutlwisisa ha ke batla difoto le kutlwisisa ke prank oh yeah batho ba prank bana this person was like amagata ka sengitsi ba mantsi ba nyana fa kena difoto seriously issue tsala thato ke ra o sendela motho e fiong sendetse a tsane ke nana go tla ke be di hlomore sentse ke buisitse bohloko and
Hele, ntho e lampakela bo vita bo bontjenana go se ke bona ka mojito mo lo mong approachang ke motho yona o ke se ke le vita ke le bohaletse le mona o sona na buyele close to my ear oh yeah tjhong ba tlholo mogata le go utlwisa o kone ke thotse motho a di feature tse le tse sa di yeah tata modimo yeah Mojolo ne but ka mangolo wa hila well I thought I did but ha ntse ke le mo ke rutse ke nahana ke nahana motho nyana tse different ha ka ya tla ke ba bitha ho ke thotse sentse ke lla go ba emotional ka someone yeah ke phela le pain ena ha ka ya motshwarela o bone e ka ha so hile sis na e ka ga ka fihla go yeah sure so Neki I think he owes me apology especially the explanation over ke ne ke shortang ke ne ke sa fihlele eng but what if akatla ana ka mo fa chance a go ngwana ka tseba tseborata bla bla you know o ka mo fa chance na ke wa go ka ba go ka wena o tselo mosadi ha issue yeah well utlwisa motho ena ne le everything e ke playing so hi it's tough but so ga tla bona ha sa le teng but le kukwe ka o aka fihla ka apology gore shwana ka mo hana tjena ha ho lo ba ne ke tseba gore na ena o etsang but I decided to I didn't important to but then he decided to okay when I'm president I'm going this way so ever since sa lo kwikela one engata go from 2018 19 yes. But still so he no I think he sharp it's just that kukweka ke go to apology especially how fit try no go prevalent and ga mo wa ba sharp ka Mjolo ka ba sharp ka tana this guy aba nice I'm Peter. Just that issue. You know what's about Peter? Yo, Mjolo had your tolerance, but yes, Mjolo has something like I'm Peter. This one. I can show you business. Well, cool. Let's enjoy Rita willing and because Mjolo is again. Yeah, it's about Peter got a friend. Otherwise, we really I'll see Mutsisi or Filter that's like a general Tycoonseries, Mjolo Breakup series. Actually, create content like a general Mjolo Breakup series or Tycoonseries. When I want to tell us all like that, or what is it? So come Mjolo, hey Mjolo, who clicked out what I got better Mjolo. Now, Mjolo, make it all and tell us how to like a town, Setsona, or got a semester once 5715055. O ka thola hape WhatsApp on yona eno o ka bona go tenga mona Facebook Tycoonseries ke temo ka bua le gona gona teng ka Mjolo Breakup stories see you soon.